Hmm. That's a very hard worker. Congratulations. Hard worker. This is our chairman of Global Note. Please, Ustaz, please give me your hand. بعدنا قيامنا اللهم تقبل منا ضحينا اللهم تقبل من المتضرع اسمه أزار اللهم يا رب العالمين تقبل منها كما تقبلت من خليلك إبراهيم وحبيبك إسماعيل عليه الصلاة والسلام اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم. Terima kasih Tuan Azhar. Tahniah Ketua hari ini dapat korban kambing. Memang rezeki sungguh kita terus dapat dan terus boleh. Semoga sumbangan yang telah diberikan ini manfaat untuk saudara-saudara kita dapat. Saya menyeru kepada yang lain untuk sama-sama menyertai Gubernur dalam korban tahun depan. Dan kita ada juga projek lain lagi seperti masjid di Jalul Ulum dan ada lagi satu masjid di Milad School, Milad Public School. InsyaAllah. InsyaAllah. Terus boleh sokongan kepada Gubernur untuk kita memberi manfaat kepada saudara-saudara minoriti Islam di Nepal. Thank you Malaysia. Thank you very much. Thank you Gubernur. Thank you very much. And thank you also the chairman of Global Note and their companions and devotees. Alright. Right.